kimepikwa jikoni. Hakikubakia hata chakula kidogo cha sadaka ya mwenye njaa. Kiari ile cio mukawa gekate. Kenina mukawa keiko. Kenina mukawa. Niyo neo tumbo lisirofanya nini? Lisiloshiba. No aigwa mundu ucio athiete hau nigetha maiye ki. Migunda riu ikona ni athirikari ngoroku. Kila kitu no kurereka ati. Erenda kuria. Iyo niyo raigwa andu makiuga ni tumbo lisiloshiba. Ati anina nginya kwa mundu kaima na kiria gatingiona sadaka. Iyo ni tumbo lisiloshiba. Rire ibuku ri nirio rireko ni students. Nirio rirekago generation ino riu tureka ati. Marathoma ri. Ithomete gathoma ibuku riu tumbo lisiloshiba. Nyita riri. Riri ritagwo Mustahiki Meya. Timothy M. Arege. Timothy M. Arege ni andikite mabuku maingi. No ni andikite nginya ndimi za mauti. Uri andu maragia ende ya Burundi na Mbwera. Aria bururi ugeka atia? Nigishinga ugacina. Koguo ri student mereka mabuku maya makamona ugacoka Mustahiki Meya nigetha tuhumuke. Yes. Page 54. Usitie shaka heri. Hilo lisikusumbue. Hao waliogoma. Hao waliofanya nini? Waliogoma. Hao waliogoma. Mimi ninawafahamu sana. Ni amoe muno. Uongozi wa baraza la mji haukuanza jana. Ucio ni mutongoria. Kungekuwa na vyeti hii leo ningekuwa na PhD. Bas. Mudujera igoe ati migomo yothe reketwe bunene. Niambiwi ati korone cheti rigagire na PhD. Ajoka kaigate. Watu hao watarudi kazini baada ya siku chache na siku hizo walizogoma hatutawalipa. Bas. Ibitigira hau. Riu ukirora maundu maria uguo noguo kuri migomo ire koretwo kuo. Ugakora migomo yo ihoi na urekiria riri tarikia na page 54. Page 57. Haki yetu. Jasho letu. Haki yetu. Jasho letu. Damu yetu. Ndona riu andu ni magomana ni majia kugoma makiuga kiria tathothathia hau kianda wone marikirie na gwika atia maandamano mau. Nalimwambia hakusikia. Mutongoria riu kijoka huyu ero ndaiguaga msiba wa kujitakia. Bas. Kilio kamwe hauna. Bas igaibuku riu nitwarekia gacamio gagwicamura gatire ruo nigikuyu waigire riu nigikuyu waigire na nigandikuha riu ukirora no ri ukirora riu ino na ibuku riri riumite tondu andu aya urona riu acio itura riao ri muji wari na mathina no mageria kwira mutongoria ri ndande mathikiriria mageria kuga matireka atia matiraiguo nikio wonire migomo yoka na rita ria muico mugomo yoka riria yokire ri mutongoria ucio ri agiagwo ni tondu atongoria ri aigite mamu advice ri diwani wa kwanza diwani wa pili mari andu oru andu amamwire athi south ri mamwira gathie no thi makimenyaga kwi mwaki ri koguo ri mabuku mau ni moboga na niko kuone ibuku ringiri haha kigogo tukumuthoma thutha wa riu kuoni nigetha ri tucokere ituke context ya finance bill. Reke twambe twikirie mwashimiwa wona twacokereria tuke gwe kigogo na tucoke turore maega na mauru ma bilioni rariririo muthenya wa muthe kuria bunge ni ya bururi mwerore rithegio muno ni gwikara mitambo-ini ya Inoro TV. Twina mwashimiwa Karaja wa Mariamu mwashimiwa MC wa guthurwo kuria Naivasha East Nakuru County. Okete na mafuku mothe maria arutwo marathoma Kigogo, Mustahiki Meya na tumbo lisiloshiba. Miaka minne ya kujiandaa, miaka minne ya kujua ni nani mbabe wa kandanda bara Europa. Wakati umewadia na mwaka huu hapa ndipo mechi zote 51 zitatangazwa moja kwa moja kupitia vituo 13 vya radio. Ni nani atatuzwa taji la babe wa kandanda bara Europa? Ungana na watangazaji gwiji kutoka vituo vyote vya Royal Media Services tunapobainisha mbivu na mbichi kwenye kinyang'anyiro cha kombe la bara Europa Euro 2024 live moja kwa moja kutoka Ujerumani. Shikisha Mili na Euros with Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 587.
Njĩtagwo Jane Keiro Golden Voice na nyĩmbo cia kũgoca Mwathani, na ũngĩenda gwĩgwatĩra rwĩmbo rwakwa hihinya *811*271#. Ririkana Inoro nĩ mũciĩ wa aini othe. Samirwo nĩ mwago nĩguo kuga wadando kuna mĩago ya kwĩhĩnja ngoro ũtarĩ waigua ũranjigĩria kĩgenyo gĩtarĩ gĩakwa nĩkĩ no we kuma mĩthako ya ngerekano ya gũgũcanjamũra ndothio kĩrĩa gaka Aterarĩra rungu ũguo. nginyagia mathekania ma gwĩkĩra ngoro ũrugarĩ Yojoi we mazi ukoe muheju ũyũ na ndĩeri ĩtakĩonekaga. ndũkahĩtũkwo nĩ magegania ma Central Cinema o mũthenya wa Jumatatũ nginya wa Kana thĩinĩ wa Inoro TV. Tukiaria uhoro wa waterborne diseases ni mĩrimũ yumanaga na ũndũ wa maĩ. Maĩ kwaraha handũ kana maĩ gũkorwo mena gĩko. Mũndũ ũcio atuĩka wa kunywa maĩ macio kana atanga maĩ macio, okay, harĩ thĩna mwĩrĩ ũkũgĩa kumana na maũndũ macio. Wegwatire Ocean View Ridge Vipingo by Optiven. Aria na ithue kuhitukira 0790 300 300. Optiven, inua shamba. Asante, nego dinabere na gwikara na Inoro TV, the Woko Studio. Tunakaraja wa Maria MCA kuma kule Naivasha East na Nakuru County. Wa tugithie break muhesh wanegera Kigogo. Twire horo wa Kigogo nigetha ru twingira watho-ini uyu uri urashirirwo muthe kuria bunge ya bururi. Kigogo uyu ukwenda thiha Rĩu nĩwona Kigogo ũcio. Kigogo ũcio rĩ, ibuku rĩu narĩo rĩ, maudhui rĩ, tũciĩtaga maudhui na sifa cia main characters rĩ, ciothe nĩ ihanaine tondũ no ũhoro wa unyanyasaji. Hau hena mũndũ wĩtagwo Majoka. Majoka na nĩwona marĩtwa mau rĩ, marĩtwa nĩwona kĩrĩtwa kĩritũ. Rĩu Majoka nĩ mũndũ hana kĩnyoka. Jitu Majoka. Rĩu ũngĩrora characters icio rĩ Majoka, nake Majoka athiĩte akahinga thoko nigetha amĩiye ake nyũmba cia ngoroba. Ucio Majoka. Rĩu nake Majoka ũyũ rĩ, ũngĩrora na nĩ gũgũtwara ũthiĩ page 18. Page 18. Ũrona rĩrĩ, role ya graduate. Thĩinĩ wa mada matho mothe ma kũrehe revolution. Aya tunu. Jukumu la kulinda uhai. Kulinda haki. Kulinda uhuru. Look at the bigger picture, man. Hatujasahau mafanikio ya mapambano yetu kama viongozi wa chama cha wanafunzi chuoni. Bas, anajionea. Tunu ne student alia ma graduate. Tulikula kiapo Sudi kuzitetea haki za wanasagamoyo. Bas, wanasagamoyo ni kile kishagi keu. Hata tulikula kiapo Sudi. Male ile Sudi yo rona le, ni munyanyasaji. Aya. Unaona? Aya. Wazio ni marahoro na Majoka. Tareke jokere wa. Wale Sudi yo ni male ile kiapo. Tondu yo atomirwo ni Majoka. Okere yo atigane na mapambano. Wa Mariamu, tulikula kiapo Sudi kuzitetea haki za wanasagamoyo. Hata kama ni kwa pumzi zetu za mwisho baada ya kufuzu. My university ma graduate. Ni mali hindire woire ukiheo ati I have given you power to lead. Okero thie. Ndweriro gakome. Weriro ugo wathoma uthie utekereze. Na ibuku rĩrĩa student mareka atĩa marathoma na marĩa marathoma na marĩa mareka comparative analysis thĩinĩ wa university. Rĩu mũndũ ũcio nĩ graduate ndarĩ wĩra no nĩ arĩrire kĩ kiapo ya gwĩka atĩa cha kutetea haki zetu, cha kutetea haki zao. Haki zao nĩ irĩkũ? Ta thiĩ rĩrĩ ũrore page 45. Page 45 ya kibuku rĩretwo Kigogo, mabuku marĩa marathomwo nĩ ciana kana nĩ arutwo kũrĩa mathukuru. Page 45 45 hale igoro harauga atiriri Tunu anaongea kwa hamaki. Usinifanyie masihara. Ninakukumbusha kuwa wanasagamoyo wana haki ya kuishi. Na ugatuzi sio unyakuzi. Bas, ugatuzi sio unyakuzi. Niteno litwe nayo devolution ile tikuga ati utoiye.
Nuona leo ucio. Nasikia mmebomoa vioski vilivyoko kwenye soko la chapakazi. Hiyo hoteli hujengi ngo. Nuona leo Majoka ayete araiya. Nigetha hau he thokori akenyo nyumba cia gorofa. Leo ni erwo ngo. Niero ni andu acio ngo. Leo rore riri. Araita 9. 89. O ifukurere page 89. Page 89. 89. Hatutoki hapa leo. Leo ni marega kuma mugondo ucio. Hadi soko lifunguliwe. Hadi leo thoko eno ndugwaka nginya uhikore thoko. Au igo gwakahurirwa ruhina bugererio nyinge muno. Ninamshukuru mkuu wa polisi. Bwana Kingi. Unaona mudhigari ndikie mudhigari eka. Kwa kukubali kulinda usalama wetu leo makiandamana badala ya kututawanya jinsi walivyofanya kwa wiki kadhaa zilizopita. Kaifukurere andikirwori. Ifukurere yake ari maundu tamaria marathi na mbere umuthi. Atiga riu nikuguria nginya mange maingi. Mundu uri ora atige guthie streets. Ino generation nire igite mabuku maya mothe na nigukuonia mangi. Nona? Riu kakwira atiriri maundu maria tureka riu tha ici ri nimo mandikitwo ibuku-ini na makaheo solution. Riu kidikio kiuka kuga ati uri okudiri na andu ri andu aya mathomete mena solution. Haya, ndekererie guthoma haha. Rekia. Ati hii ndiyo maana halisi ya uhuru wetu. Uhuru wa kutangamana. Uhuru wa kutendewa haki yetu. Uhuru wa kufunguliwa soko letu. Na si kufunguliwa tu, bali lijengwe upya na kwa mpangilio mzuri. Bas. Nini magia na hinya. Ni maiga thoko ndege tathie page 90 wana marikiria. Page 90 walivyomaliza page 90. Sitaki kuaibishwa. Ucio ni Majoka riu. Haya. Uno mnaogoria. Kuna katiba mpya. Watu hawa wana mamlaka makubwa zaidi kuliko amri zao. Sina ruhusu ya kuwavamia watu ambao hawajavunja sheria. Samahani mheshimiwa. Ucio ni muthigari nona ni arega. Umefutwa kazi mara moja. Na Majoka ya muvuta wira. Aiga atia avutwa wira we muthigari munene. Kuna sheria inayolinda kazi yangu. Aiga ndore wira uvutete kwenda watho. Lazima ufuate utaratibu uliowekwa katika katiba. Ndona nyikata nie ndidetwo ni katiba. Wewe ni nani kujibizana na Majoka bin Marara? Bas. Aleta Majoka bin Marara. Todwa. Arara mikaga. Arara moguo. Saka moyo yothe gekatia. Kainaina. No riu ri. Ndira gukuonia atiriri. Niki maandamano mayo rona iritu aingi. Tathoma hau gurureire wone hau page 90 wone mundu uria tunu uyu ni muiritu. Okay. Aiga atia. Tunu. Haya. Haha ugu Majoka. Mbona huchukui hatua? Sitaki kuaibishwa na mwanamke mimi. Bas, nuona. Riu Majoka ri aejiragia ati ndari hindi angiingatwo ni mutumia ki na ni kairetu. Riu rore ukirora maandamano maya ri nikio ndirakwira ri. The role of women, the role of young girls, the role of young ladies ni weyo. Nuona? Riu aya mutumia no waigatire ki arume mari na thutha. Riu nikio ndirakora nuona marehe scenario iri ari ya Wangari Maathai. Riu ni mabuku-ini. Nikio rona airetu ara riu street ungithie kumwira ati ndegwika ugu ena katiba ndari kindu atari. So nikio turera atiriri thirikari ukindiri na maundu ri amba uthome kiri andu mekite atia. Tondu riu we ura deal na uria maundu mari. Riu niguo tuge atiriri ungirora mabuku mau mothe na kwina mangi na ndigo riu no gukuhutiria mabuku mau mothe mekagwo thiini wa universities ciothe. Ungirora ta mundu witagwo Emmanuel Kezirahabi araiga uria mutongoria ukite ehumbite ibuku andikite gambara nyoka. Onda gambara nyoka mundu agoka agetua ni mwega no ni nyoka. Wathi ucio atagwo Emmanuel Kezira agacoka akandika dunia uwanja wa fujo. Ati thino tuikaraga na fujo tondu wa guikara na fujo ni wathira. Agacoka akandika Captura la Marx. Riu Captura la Marx ri ni uyu uhoro wa Karl Marx. Uririkane hindi ritu ri tugiuka tuthoma ri ndigwirire twekaga ati maundu na theories of Karl Marx, Hegel na ciangi Adam Smith. Riu twageragia kwitia maundu kuringana na uria tuonaga. Na uririkane Karl Marx iga ati mundu mutongu biu ndagiri ni gwatha bururi. Tondu
we uikara na itonga iria na ndungirikana na Biblia ndekiugite uguo ikakiuga atiriri mundu athire agika auria ucaurire oririe kuri o tumwana turia tutaramenya akimera hura andu bakorwa mahuraga na rucamiu hura na gikingi bata ni hote kuoya iguru iguo ri ukore ati thina uria twina guo ni ucio uguo mathina mothe maria turaiga ri ungimarora ri kwina ikuregeretagwo kichwa maji ati ugaikara guo ndureciria no mathina moka ri ugacamuka Noana, ugacoka ukarora regeretagwo na ngirora mafuku mau mothe ri. Ucoke urora mafuku maria mandikitwo ni ngugi wa thiongo. Maria ekaga thieta-ini maria ngukwirite. Ngai kadenda, Saitani mutharabaini. Urora mafuku mau mothe ri. Ni ukuona atiriri, mundu uria uradiri nake currently. Ti mundu uria wadiraga nake hindi ria mafuku mahingitwo. Ni mundu muthomu. Ni mundu muthomu. Nena technology. Na thina uria uguka ni ati thirikari igira guthikiriria maundu maya idiri na maundu ina nanarog way ekudiri na andu maradiri na maundu na njira igi na nikio na nikio na atiriri uhoro uyu wajia 2010 ukiarorire 2010 ri niguo Tunisia kwagire na pricing nona na Tunisia kwagire na pricing tu no mundu wa muthigari kuhura no kuna watho akahura mundu Unaona Muhammad Eure woka wale watho cio ri wokire ugiswipe Tunisia oka undu tagaka uguo social media gichochea andu makere na social media igiswipe Tunisia yetagwo the Arab Spring igiswipe Yemen iyo yo the Arab Spring ginya Egypt cio thigeka iswepeto uri uronire in Senegal currently Senegal ri uronire marathurire mundu wa 44 years na mundu ucio hinde yo ri ni tondu uria wari main opposition ni ho. Nature does not allow for a vacuum. If Raila goes, another Raila will be born. No ndungimenya uri eguciarwo. No ni eguciarwo. Haya tuingire riu watho-ini nondu wa mathaa. Ni tukugite watho uyu gukorokira ririo muthenya wa muthe kuria bunge ya bururi na wikirio kura Mheshimiwa Karaja wa Mariam wena wonje. Wena mawega na mauru. Ni mari kuonete makuhinyiriria andu mari watho-ini uyu. Na urangenia tondu we ndugukorwo bunge ya bururi guikia kura. Ndire kuo. Ni mari kumaya mara justify maandamano. Kamau thina uria tukoragwo naguo na ni ngwiraga ungienda kuhitha mbia hitha mafuku-ini. Uriona mundu akuite ibuku no ndathomaga. Koguo ndakona ceki igakorwo ihithitwo ibuku-ini. Ungianjia kurora watho uyu niguo watho ni kukwirite uyu niguo watho. Ino ri niyo ino. Ino niyo ri finance bill. Na finance bill kiria ikaga ri nigetha andu mahote kuerewa ri. Twanjagia na appropriation bill. Appropriation bill twikiraga tukariga atiriri o niguo turenda kuhuthira bia citu koguo tugekira bia tugathie shopping tukaiga turenda gwika 1 2 3 4 5 iyo riu unaona bia iria tukaiga cia kinya tukaiga iyo ni appropriate ni kugaya koguo bia iria tukwenda kugaya ri tugekira tukagaya twarikia kugaya ri kahitukio bunge etagwo appropriation bill ni your budget in action na budget ri twamirutire riu ria yarehagwo ihingiritwo maratathi ugakumakia andu riu budget yacokirio bunge riu niyo ndindi nyoroka muira nyamu yukeri ni nginya mamenye riu nikio nyamu yarehirwo bunge nigetha tige kukandamiza riu ndira nguonia haria abunge ri mokagira na haria finance bill ri matige kuga ni ramekira mwaki tondu ni mungi ahotire kuregulate hindi appropriation bill. Ona niguo appropriation bill ino woka na shopping ukaiga atiri tukura giki na giki na giki ugacoke kaiga atiriri tukuruta ku ekaiga riri ici nicio mwena wa revenue na ici nicio mwena wa expenditure ni tondu ngihota kuhuthira utambite gucaria ri igoka nyamu no thutha wa thiko naite etagwo finance bill ya kuheana hinya wa gwetha wa finance bill wira wao ni go source what has been appropriated. Nikuo mwarikia kuhitukia no ri mucarie uria mugo beca cikumako mugo finance the budget na budget nayo gika uguo ri kwina indo iria cietagwo fast charge mathire no nginya wambe ugie na thiri na nikio gukaga na debt strategy paper ya kuhota kuruta wira ucio nigetha hete gwiko riu thina uria tukoragwo naguo ni atiriri bia nigetha tuhote gwikira a balanced budget no nginya tuke na budget tukumenya atiri andu aitu ri no mahote kumundu in the finance bill tondu menye mundu uyu uroka gutaxo ni finance bill kuri ona finance bill we county
Tari na ikuru ina finance bill. Ira taxi omundu uriku. Oyo. Omundu uyu ira taxi on national government. No aretwo igoti. No wetere iro ni county government. Kore amatora ini. Arute bia cia thoko, arute bia iria ingi. Koguo mundu riri urona akinegena ri. Aranegena tondu murigo ni urituhire. Ona bunda muikuru ri ni remirwo ni kuhinga ki. Bureki ni undu wa ki. Wa murigo. Riu thina uria tukoragwo nayo ri. Yani ni turaregwo ni national na tukaregwo ni county. Aya. We no we ogo fund county government in terms of own source revenue. O igana riri thukumire. Ndirakwira atiriri. Igana riu thukumire ri. Oiga riaku, oiga ciaku cia kuria. Weige cia county government. No coke wige bia cia national government. Na thomithie na igana riri. Ucoke igana riu no rio riruta sadaka ya guthikani wona nikio andu matarathi. Na thie thibitari na igana riri. Nirio gucoka thie woe haice ndicani. Iri gucoka yongererwo maguta ciringi kenda. Niwe yume 18 ethie 27 in terms of road maintenance levy. Iri gucoka ta iri yongererwo. Oyo na no yo reka atia. No ni wothe tu amwene ngari. Maito no tweretwo. Nona riu gakora atiriri mathina mau aro ari finance bill kiria kimanikuri agirirwo ri gukorwa agikari no wakwanyu na ikuru no wagwito na ikuru na tondu wagwito na ikuru ri ni twagirirwo nikio na kwa no kurari maandamano oira eguo murigo ni ukurituhira andu no gukurituhira as an individual not as a state as an individual we mwenyewe mheshimiwa we mwenyewe. The problem with the faceless revolution tondu face nyamu ino twi nayo ri currently ni faceless ndungiona mutwe kana mutingo no tarakimenya ona no raiga na raigira ku we ni kuona urona andu makunuka ta nguya ukona ni mayura ki ino tire ara irathi akaroga mari akibira kaiga tokeni nyinyi tokeni acha ino nduguthie mathare ino rakora nginya mwana waku Kamau hau ukamukora ni aimirire no ririkane turaiga atiriri wakora maundu maya andu maraiga mothe ni undu wa value added tax na value added tax VAT VAT excess duty the first thing uradiru na VAT wa merutia page ino guciria nurona ino negere haha none ino yothe ni tax VAT ici ciothe rona njikirite hau ici ciothe ni tax tari gukirona ni VAT nona anga baya wetha no ici ciothe ni cia njohi igakwira riu ndirikaga ati tax kijumura haya ginya nduthi haha ginya nduthi ici ciothe ndaciona riu wacoka waima hau ri kuri indo ingi turihaga tura manufacture gukoro kari na iria tura manufacture outside ugakora nacio ni ciongererwo value igakora nayo ni yongererwo excess duty ane ate potatoes niki waandika waru ici ciothe ni iria rona atiriri ati ungiore waru na nja na kuria kungi na iria iguku no kauni ga guteithia kaundi ari ne guteithia ga guteithia ni ugucoka wone igiria riri iria itaratuteithia ni gwikireire ugacoka ugathie riri yothe ni gwikireire haha ginya bia cia kuiria ukaheo retire nona ugacoka ugathiru thino uri uroka warikia gwikira VAT ucoke wikira excess duty indo icio riu raigwa tu importaga ta ici riu sanitary towels indo icio ciothe riu raigwa andu makinegena tauro ugakora atiriri na diaper wakora ndui diaper andu mareciria no ciana mundu angirwara kana akureri ni wamenya ndamu uria igoro diaper ya mundu mukuru uria igoro ungirwara ure mundu guthikiro no diaper icio reka atia riu ya uro excess duty yori ikathie ki igoro tondu nyamu imwe ri tutithondekaga niguo kaciekaga atia na imwe ni kuheo tuheagwo bururi wa igwa ni wina nyingi ri ugatwe no riu to ni gurakuheri wekiriro igoti ri mundu ucio ni gukuhe ni kuriha igoti na ni gukuhe thina ucio goka thina riu uri uroka munene na ngwicirio niguo bunge yagirio ni kudiri nayo ni nyamu iretwo ekolevi ikolevi no ndake windo cita cia radio state house ire marare state house na mundu ogira mahirwo milioni gutire kindu ngehereria state house tugaga atiriri standing orders ciugaga anything that is not inside the house is alien ati kindu giothe gitare kiu tiketireho so umothe ni uguothe maririe marehe thiini wa house nigetha gituike ri part and parcel as evidence ya house koguo all amendment wherever they were made from no ginya irehwo bunge nigetha riu si justify na the problem is na nikio raigwa riu andu uyuthie kiuga atiriri irenda nyamu ino na nigukuonia kiria kiratuma maige uguo athathani maige ya mendo reiga ya mendo ta ndirana kagucia hindingi aroka rakwira atiriri weri ndangikirira mugate ndungi haicio eku ngiria ngenge gitiki haici eku no ririkane atiriri no uthie kuga nyamu ya mendo ukoro winyika you become a minority in the house
So when you become a minority, it means the majority will carry the day. Who we kiri ote kwenda kihitokio kigweri gekahito because you are a minority. So what happened to the final bill? Tondu we kiri orenda kihitokeri ni kiagwa. Kira nie kwenda kigweri ni kiahituka. Woguo bill yako amendment icio ciothe ri ugakora at the end of the day bill yothe yarikia guthie through the third reading na third reading ni amendment ciekagwo tondu tumitaga the committee of the whole house ingitia maundu mau mothe wonewe matina kuigana ri speaker kari after the whole house committee of whole house ri okaga koria atiriri ni mwetikiraniria na maundu maria me bill whether amended or whether amended after an amendment. Niwa mundu akiuga cha bill yo ni agwa magiuga bill ikahituka as a bill of the National Assembly na nikio na bill ino haha ya hituka ndiretwo bill ya amendment acha ino erero watiriri tathoma haha how iguru yagitie enactment enacted by the Parliament of Kenya's so the bill will be enacted as a bill of the House. Yeah, Parliament ya Kenya. Not the amendment. Amendment is through the committee, but the bill we know toka. Ego diugu. Nari de no rero kira munene. Igwera why the problem is there. Gwera kuna tumakogia na hit. If for example, adone ma hitokia bill we no. Tale president no igi atiriri. Bill maundu maria mo the adoshe mekuga mede mahitokia ri. Mahitoke. So people will amend this bill. Muhammad mushoke muhetokie emutia kiguanira mutwarire president no arege ko assent that bill na second president no arega ko assent ri no ameshokie back to the assembly kire kindu gitago memorandum aige andike hau andike ati nie ndirenda maundu mana macenjio ongera riu bill no itomi no hitoke na simple majority no president yagirehe that memorandum ireho bunge na watho uyu kuovatani uria president aiga you require 2/3 na ndo cio ne basically out of the 300 and something MPs 349 urenda ta bunge 233 kugoithia amendments ya president. That means we urega guka bunge oyo arega guka bunge yarega memorandum uyo yarega mwamure mune kumedefeat uria bill uyo yuma niguo gwika ate goikara uyo memorandum cia president niguo gwika. So the president president no you can allow members to debate, do the amendment, then after the amendment mure nyandike memorandum ndandika memorandum mure mone college 2/3 tondu gwira wendo goke uri ogia igaikara kuringana na memorandum ya president wakuheo milioni 2 akiheo ngirigana akiheo kuringana na akirigari cia kwere cia Kenya cia gwiciria na guthoma riu arikia gwika oguo ri we wainukari this bill may stand the way it is. Joroge ndugo nikwenda kuria kiuria no ndero mathaa makwa ri matingijitikiria tondu muthenya munene muno no igwa ayuthi othe ni majitie nginya kumira guku Nairobi nigetha manegane na maraiga atiriri matirenda gukuo wana ndona ore marauga ndathoma message ciao matirenda gukuo wana matirenda kuona ta matari agima matige gwitwo andu anini ni andu agima kira mekite ni maira matari anyita which is very dangerous maraiga atiriri ithuire tutire ciana inimo turi andu agima tungikara metha-ini teno ana tahu tuikarite na Kamau moke no mate kwikira maundu mau uguo niguo maratwira ndui thina uria mundu marekire ni mundu uri raigire andu amatiyo guthoma you cannot call graduates at the graduates at tabirarasa at they have a rakuna at mutu wao ri at wina that is the greatest problem if you abuse the intellectual power ya mundu thitati kurukuro uri mukiri na ndakunia mavugu ma mothe nimo mekite magathoma mavugu ma Karl Marx magathoma mavugu ma economy ma Adam Smith mundu uria wi barabara haria ni wakiri mundu uria rathi haria ni rona na I'm telling you wenda kuona innovations urore maandamano maya matirogete na kinapsak ya kuhutiria andu aya ni andu mena innovation. They know how to deal with the police. Gaturekeria Kamau mathaa maicio ni mathira thank you muno mundu gwitwa wa Mariamu ndu wa gwitikira guka na wacoka geithania na Ivasha ni ngwenda ungeithire muthiri wetagwo Kigocio wa Imeria korora hau na Ivasha na Njuguna wa Heritage na Karanja wa Moshu acio ngea gukinya ngai no ngerwo bas Karanja wa Moshu no kunjira na we na batoro ndira muigua ndaigua nayo no ni Karanja wa Moshu ri unaona hau ungiona Kigocio handu na Njuguna wa Heritage
Ungera mundu ucio ngi next wa gatatu. Niramwona. Ni Karanja wa Muci. Yes. Good. Turekiria hau. Tabarira yake muri niyo iracokereria Kamau. Uratukire mundu uria we abeuge ndu tondu uria rugamite ni ureka atia. We ni wokuga horo ni tucemani hwaini mohoro-ini ma thaa 1 na thaa 3 cia utuku. Mwiroreri ugia na muthenya mwega Ngai enda tuonane muthenya wa rucio ria tabarira ya Inoro City wega na uige thayo. Icio ni cia thira. Asante sana.